Татарлар Путин ve Украинада кечирилген Русия махсус операциясына дестекледі. Более серлеваларнен рус пропагандасыны тарқатқан көтлебе хабер васталарында хаберлер ve санки дерсін бұны таздықлаған видеолар пейда oldu. Bu videoda birkaç yüz insan Rusiya президенті ve Kırım тышында yaşagan Kırım татарларға мурajat qabul etkeni көстеріле. Işgalciler bu tedbirni Qurultay deb adlandırmağa tırıştı. Onun keçirilmesini evvelden ilan etdi. Ama Kırım tatar halkından destek alamayıp işgalcilerinin organlarına saylangan ve belgelengen hayın Kırım tatarlarının ve cemaat teşkilatlarının toplaşıvı o'tkirilgenini bildirdiler. Rusiyaga destek gösterilmesini ko'z boyama yapmak için işgalciler memoriy resursda kullandı. Saxte Qurultayda iştirak etkenlerinin bir kısmı ular Kırım tatar teatrini konsertke davet etilgenini bildirdiler. Rus hakimiyetining işbirlik yapkanlar ve satkanlar Rusiyanın Ukraynaga qarşı tecavüzü ve Putinni to'liqsinen desteklegenini bildirdi. Сегодня родилось два документа, которые являются мнением крымстатарского народа. И впредь никто не имеет права искажать мнение народа и говорить по-другому, иначе. Присутствующие в зале были на одной волне, все чувствуют единство, сплоченность, и мы ощущается по всем присутствующим, что действительно от всего сердца поддерживаем нашего лидера, нашего президента Владимира Путина. Тек Kırım tatarlarının milli organı olgan Qurultayынан Kırım tatar halkı adından murajatlar ve kararlarını kabul etmege hakkı var. Qurultayının 250 delegatı açık ve resmi olarak saylangan edi. İşgalciler 8 yıl devamında birkaç sefer Qurultayını toplamağa tırıştı ama becerip olamadılar. Bunun için işgalciler yanı toplaşularını uydura. Böyle sahte toplaşularının iştirakçileri bütün halkının fikrini değil, tek özleri net düşüngenini aytabili. В условиях существовавшей реальности принципlerimizin hem önemlisi saylavlar, seçim. Böyle atlayıp birisi de men olacağım öyle değil. Milletimiz her vakit kendisi kabul etken bu kayıtlara göre saylavlar ötkeriydi ve kurultayımız ve meclisimiz de işte böyle prensiplerle kuruldu ve şimdi Ruslar ne kadar isteseler de böyle bir mahsus bir kuruluş sanayiye getirip de kurultayımızı ve meclisimizi değiştirmeye ya da onların rolünü yapmağa bunu hiç becermeyecekler. Kırım işgal etilgen son Kırım tatarlarının buton mustaqil birleşmeleri kapatılgan edi. Ularının yerine işgalciler 8 yıl devamında Rus hakimiyeti kontrol etken teşkilatlarını kurmağa tırışı. Ama böyle teşkilatlarının azası olmağa istegen insanlar çok değil. Ulardan biri Satqın Eskender Bilalov. Osaq regional meclisinin azası olarak 2014 senesinden başlap çeşit vastalarının işgalcilerini memnun etmege istep Putin yanında kurulgan Atta şuralarının birinin azası oldu. Bilalov Kırım tatarlarını işgalcilerinin işbirlik yapmağa kandırıp olamağını için birkaç yıl devamında Kırım siyasetinden çetleştirildi. Şimdi ise Kennedy işgalcilerinin riyatkarlığını kazanmağa tırışı. Bunun için Kırım tatarlarını Ukrayna sakinlerinin kütlevi öldürülmesi ve Ukrayna şehirlerinin viran etilmesini desteklemeye çağırı. И призываем всем крымских татар поддержать то, что именно делает Российская Федерация. Почему? Потому что наше будущее именно с Российской Федерацией. Bilalov Кыбы, Ремзи Ильясов, Завур Смирнов, Тейфух Гафаров, işgalcilerге бойсунған муфти Эмирали Аблаев ve Rusiya Devlet Dumasının deputatı olgan Ruslan Balbek işgalcilerge türlü hizmet eteydi. Olarını Kırım tatarlar arasında teşvikat yürsetilmesi için kullandılar. Rus propagandasına yarmadada işgalciler hakimiyetini resmileştirmek için Kırım'nın tamir halkı siyasi ceryanlarga celp etilmesini göstermek gerek edi. Ama işgalcilerinin beklentileri gerçekleşmedi. Kırım tatarlarının çoğusu 2014 senesinden başlap kanunsuz saylavlarda iştirak etmekten vazgeçi ve işgalge karşı narazılık bildiri. Neticede işgalciler bu satqınlarını chetde kaldırdı. Şimdi ise Ivaz Umerov ve İbrahim Shirin gibi yerli marginallar arasında yangi yüzlerini kıdırmağa tırışı.
тоже пару слов хотел. Путин очень сердечно относится к крымско-татарскому народу и очень трепетно относится к нашим проблемам. Я знаю точно, что каждую основную проблему он сам лично просматривает и знает о ней. Ассаламу алейкум, Джимат, давно меня не было. Эйваз Умеров o'zini Qrim tatarlarining milliy madaniy muxtariyatining yo'lboshchisi deb adlandira. Kerchekten esa bu Rusiya kontrol etgan Veda 2020 senesi boshida qapatilgan adi bir tashkilotdir. Эйваз Умеров sık propaganda yayınlarında iştirak etdi. Anda Qrim tatarlarga Putinning piyade askerleri dey. Rusiya Ukrainaga istila etgan so'ng ise flashmob boshlatdi. Qrim tatarlar arasında olgan ishg'olchilarning ishbirlikchilarining Putinga qo'l tutib videolarini chiqara. Ama tek 20ga yaqin inson Rus ordusining Ukrainaga qarshi jangini desteklemege razı oldu. Bu sebepten o pek achuvlandi. Будучи в Москве, встретил меня мой дорогой друг. Теперь все будет по-взрослому. О каждом, о всех ваших моментах, почему тот или иной молчит, а кто-то даже набирается смелости или имеет настолько тупое сознание, что выставляет компрометирующие как его, так и мой народ фотографии, ролики, сторисы. Раз, два, три, четыре, пять. Кто не спрятался, я не виноват. Ishg'olchilar tashkil etgan saxta to'plashuviga Umerovni davet etmedilar, ammo u sık Moskvaga va hatto Kremlga borib tura. U zaman o'z fikrini butun xalqning fikri olarak taqdim etgan Putinning piyada askari jebiga ashiqmay, u Rusiyada saqlangan Facebookda janglashi. Шутки кончились, за каждым придем. Победа будет за нами. Qrim tatar teatrına kelganlar arasında Qrim Mühendislik Pedagogika Universitetining rektori Chingiz Yakubov, o Putinga sadiq olmaga ant etgan babasi Fevzi Yakubov kechingan so'ng rektor vazifasini tayinlandi. Ayni vaqtda Chingiz Yakubov so'zda Qrim parlamentining deputati o'la. O Putin Qrim tatarlari uchun bir cho'q shay yapqanini aytdi. Владимир Владимирович сделал для нашей страны. Что он сделал для Крыма? Что он сделал для крымских татар? Знаете, тут можно очень много перечислять. Я просто вот буквально две вехи. Первое, конечно, строительство мечети. На базе нашего университета строится прекрасный, великолепный центр полиэтнической культуры молодежи. В центре стены будет предусмотрен Bu iki obyektni da 2019 senesi bardi. Qrim ishg'olining 5-yilligini ochmaga planlashtiraydilar, ammo ularning qurilmasi to'xtatildi. Putin esa ashiqa tek Kerech bo'g'ozi ustidan ko'pir va Ahmedjetda avaliman qurdi. Chunki bu obyektlar rus harbiylari va texnikasining kechirilmasi uchun pek zarur edi. Ishg'olchilarning tushunchalariga ko'ra yerli sakinlar madaniy va diniy ehtiyojlarining qanoatlantirilmasini beklay bili. Satqinlarga esa da yillar davomida xalqqa ishondiruvlar yapmaga imkonlar bor. Ishg'olchilarning da bir tarafdori ishg'olchilar kontrol etgan Millat telekanalining sobiq mudiri Ervin Musayev. O Putin firqasining a'zosi bo'lib, qonunsiz saylovlarda o'z nomzodini Davlat dumasina taklif etdi. Ammo Qrim tatarlarini ishg'olchilarga bo'ysundirib olamagani uchun uning nomzodi chiqarildi. Buning uchun shimda Baxchisaray shahar shurasida deputat bo'lmoqda. So'nggi kunlari Ervin Musayev ishg'ol etilgan Xerson viloyatining Qrim tatarlari yashagan ko'y va qasabalarini ziyorat etdi. Mesela bu videoda o Novoalekseyevka qasabasındaki jamida iftardadir. Anda yashagan 5000 Qrim tatardan tek 20-30 kishi kelib, uning sofra boshida o'tirdi. Satqin rus askerlari tomonidan insonlarning o'ldirilmasi va hırsızlık yapılmasini ukrainlarning qurtarilmasi deb adlandira. Четкую цель и задачу. Это денацификация Украины, отход от нацизма, от фашизма и движение к старшему брату, к России. И сегодня данная спецоперация позволит Украине, позволит украинскому народу спокойно дышать, мирное небо над головой и спокойно праздновать 9 мая.
Мусаевнен берабер ишгал етілген Херсон вилаетіне дигер ишгалжилерінен ишбірлікчі Қырым парламентінің сабық депутаты Энвер Абдураимов барды. Сонке 8 елпек сирек корыны еді. Бірқач ел четелде яшады. Кечелері есе Херсон вилаетіне Русия фашизмынан тимсалі олған Георгий Ширетлеріні кетірген. Херсон вилаетіне Украина девлетіне хайын шыққан Сейтумер Неметулаев те қайтты. О Янукович заманында Геническ районынан ел басшысы еді. Янукович Русияге қачқанынен о Қырымға қачты. Русия ве Путинні мақта башлады. Алексеевка жамесіне келіп, сакинлеріні Русия ile ишбірлік yapmaға чағыра, Русия паспортларны ишандыра. Дорогие соотечественники, сегодня можно смело сказать и поздравить вас, что мы живем в России, в Российской Федерации. Каждый из вас получит паспорт гражданина России. Қырым ишгал етілгенінден башлап онларжы Қырым татары қырсызланды ве өлдірілді. Русия сетінен разы олмаған юзлержі Қырымлы терроризм ве экстремизмде уйдырма қабатлылардан себеп апске ташланды. Юзлержі бала бабасыз осмекте. Қырымдан шықмаға мejбур олған бір чоқ Қырым татары селянин шымды Украинаны мудафа еті. И ради Аллаха буду сражаться до последней капли для того, чтобы освободить вас. И каждая, я извиняюсь за эти слова, каждая тварь, которая обидела вас, за каждую слезу, которую пролили наши женщины, за каждое оскорбление и унижение, которое они нанесли моему народу, я обещаю спросить их с них сполна, с помощью Аллаха. И делаю всегда мольбу и прошу Аллаха, чтобы Аллах наказал этих уродов нашими руками. Аминь. Ишгал етілген Қырымда яшаған Қырым татарлар шымды женке қаршы наразылық ачық айдын білдірмектен сақына. Чүнки ишгалжилер оларға пара жезасы ве девамлы апыз жезаларына белгілей біле. Бірчоқ Қырым татары Гунлюнде Путинге нефрет беслеп, оның арби жинайетлеріні тақбих ете. Украинаның ғалебесі ве Қырымның ишгалден азат етілмесіні сабырсызлықнен беклемектелер.